Hihi wanona mwana kana mundu mugima agikoma mahinda kwa mahinda na kaingi gutuo maritwa ta mundu githayo. Ni uri weciria hihi ni thina mundu uyu ari naguo? Uyu ukoragwo uri murimu wa Narcolepsy uria utumaga hakiri cia mundu kuremwo ni gwitiria toro na ikaremwo ni gukurana riria mundu abatii na atabatii gukoma. Matatu anaona amelala vibaya. Njuguna ni umwe wa andu aria makoretwo na murimu uyu wa Narcolepsy kuma ari munini, no wamenyekire ari wa miaka 14 ari secondary, na haha ni aratutariria imwe cia dalili cia murimu uyu. Asubuhi nikiamka bado nilikuwa nasikia like nimechoka, uchovu ilikuwa, and then like after 5 minutes kutoka kwa kitanda sale kwa harakati ya kujitayarisha naanza kusikia usingizi na kuja tena na fujo, ni kama sikuwa nimelala usiku, na doze off nikisugua meno. Kumana na thina uyu mathomo ma Mary Ann ni mahutirio na njira nene aingira secondary, amwe acungaga arutani mari kirathi magithomithia, no natwarwo thibitari thina uyu ndwonekanaga, no arigitagwo mathina mangi, na ona necina na kindu kihiu ni toro wa hinahi. Kijaribu hata kukaa mbele ya class ama mbele ya parade, like ile ati niko karibu na mwalimu siwezi dhubutu sababu ya uoga. Hakuna. So nilikuwa nakaa kama natumia mihadarati. Nikisema navumilia nitapata, kama kwa mfano nilikuwa naandika notes, napata nimescribble vitu kama mtoto mdogo. Mary Ann amenyekire ari na thina uyu thibitari-ini wa Kenyatta, na akiaukwo ni murigo wa kunyururio thukuru akirwo ni toro endete, na akiambiriria kunyuaga dawa iria arauga itiamuteithirie thengia ya goro wacio, na oho ikimurehera mathina ma mwiri. Tukienda kwa daktari different, wote wanasema maybe sitaki kusoma. Hiyo clinic number imeandikwa Department of Mental Health. It was somehow disappointing kwangu cause nilikuwa na expect kupona, lakini haikuwa happen. Ari college ni ambiriirie kwiruta guthikagiriria mwiri wake niguo riria aigua toro agakoma ndagika nini niguo akahota guthii na mbere na mathomo make kuria athomagira kothi itiganite cia kuruta wira na computer. I'm the only girl. I have 3 brothers. Family yake, arata na kuria hikite arauga ni makoretwo mamunyitiriire na njira nene, oro undu mwe mwari wa miaka 6 akiuga na riria amugiaga ni ari na thina munene, amu murimu uyu ni utumaga ona atari toro akaremwo ni gwika undu, na riria ari na homa ona kana kahinda ka mweri niguo akomaga maita maingi. Unapata saa zile contraction nikipotea napatwa na usingizi, and then nikiamshwa na contraction siwezi songa. Mary Ann no ahuthirite mbeca nyingi akigeria gwetha kihonia ona gwetha motungata ma tungatiri. Mwaka-ini wa 2014 Mary Ann kuhitukira nenda akiaria ciigi murimu uyu ni mambiriirie gikundi kia Narcolerpsy Africa Foundation mari na andu mahutitio ni murimu uyu, gikundi kiria mathomithagia andu uhoro wigie murimu uyu. This is an invisible disability because in a mess around na the concentration. The other challenge pia imekuwa workplaces. Kwanza during COVID-19 most of us were laid off. Leo naweza toka hapa niende mahali nilale kwa matatu sikie mtu ametoa negative comment. Murimu wa Narcolepsy ni gatagati ka mirimu itiganite iria itakoragwo yuikaine kuona ndikoragwo itheremete na njira nene. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.